Hey you guys, welcome back to our channel. Mga Anisha. Mga bo. But kini channel jungi Anisha Ang bo kasi vlog. So you guys, sementara kasih view ihang ni udah lucu chips. Malay teli, hani don tu teli. Tengini ba malay teli. Ngali ngala tim pa. Tai ngali ngala jur bah kajing tim tak kasih guys. Namal ba. Malay teli teh kan tema besok. Dah, kita ke video jungi balarem ada fikir aban baik kita ke video bah nila aju. Bam marway, mai bam marah. Dan ba first time do nya ba marway. Dah hadir tu nya ba marah tali mendapat kelapai ke apa subsini pengia ba hadu marlai tali. But dini ba marlai tali. Tang susah ngasih bedai fi dalam ngam. Sya ni gram poi. Ladang ngam la ngaban sya jing sat la thlun ba jing sat nah. Jing sat kamut keian jasib. Yang mulai latih ngam profile. Alingan latih yang lupa oh tang betip fi bailut kamut ngadasat ngam nilai. Don't worry, don't ngah. Guys, ke proof keladan ni fi ihe. Tiba ngelabu lupa ke es krim ni. Namal ba. Ibu lamban. Rutak no, jam no. Saya ni kelajar pun tu. Namal ba ngati yang. Ngelabu lupa ruk kadot. Kadot olap bu lupa. Amul. Keum dan lang rutak. Kemudian obat utak ngabu tong tak sudah nama reba banyo ban di te ni start no ni plate no ti guys lada fikwa nama bun fly comments fikwa ayuni Joseph semua ti ka link da bu hani halor product link fitang su page itu video tak su post video tak su klik itu video apa wait product link masuk bah ti satiet nama ngirong su order ni chips deh ti nin ya tersier tu kadar mah kadar aspa sab kundai filap punya off root dan kesini bayo off root filap pun yo tengah aspa root tadi plate oke ngelatih ya nah ngelatih guys lah jing luôn ngam tak kesini jing tapi nomor kita por ngibam tang marway mar arteli ru ngala long de kebating ya mentah kesini ngibam maru lai teli filak let penutai kowe okay time oh hot 1 minute hot hai sat di smart protection ada guys ini kita buka bentam kita tadi nyawa na beta kita belah he di kelung di kena di bapak ini ngau ba wat penbut dia ini nama uni umlong mah rusak hot sat bam tang di belah he tawut kan bunyi duk menera ngalat telat ni nga das ni play itu tang keduk kemal jangan ngas telat klem ni nama boleh ba tang kalau ada ni kan ni nama balatin telat ni chips na duk menera shua ban shoot video guys ngala curah jeng tiang ngali bam tentu sem nak plate dah man sem to plate lang picam man kasmi deh ngabam sat ngam tiang rata minta pada ni chips beli terus ada yang kunci mis ngau kranio yes ngau ana si plate nak ada sem lupa berapa masuk mah saya bang lupa tak kena lapli lupa tiga sentangan feel baik ya lagi pengadam brio kumbung ong mana nama dangadam brio ama iklan baksar pada ngabitar brio kemud ngamju smutu syu ega jitiang dom ngandam ini pak habis ni ba pada ni jam ni bang ba sedang ni kali kam punya shot sibet ni pang trap teh kendang ngau on ceria Pasal ni kira, ni apa pun kira kata. Tani sedang nak tu. Tapi yang ni kami hun tay bu tu nak bu nak kue kebok tu siap malai tuli. Tapi nama bau sentuh sepang tu mah. Tani bam nak tu. Kepas tu ni pusing mah, anka box. Iyo. Peset dah bu dong tu lah sentuh. Ni aku beli kena tiang aku ada guys long chips tuh saya lupa bam sup season bam tidak bam timer mah kena ya kena chicken timer teh ikutan halo ini bro lah bam ini nampak depan mana aku beli tang besi dulu ni update tengah alam yang aku sikit dah. Cakap. Sana.
Ini lajur tindu meneh. Kok belang. Tuh. Ini baat. Baat. Udah sedap. Udah wah. Lanjut. Sampai di obam na. Tuh. Tuh guys, tuh. Lanjut lah. Ini mulai. Oke, coba. Bagi yuk. Ini mulai. Ngọt ra. Nah, kulit pang. Ada bam. Adab, buat dari mana? Kenapa? Ah. 5 minutes. 1, 2, 3. No, 3. Tức là 30 xương sạch mà. Còn đây trong một chiếc mình sẽ nhé. Bang artis Pak. Semangat. Sorry guys, ngapa kami SM. Kami akan sekarang tidak beliau. Oh my god. Olah. Habuk biang lah, keluar. Oh, tuh ayah. Habuk biang guys, 1 minute. Oh. Bakla nyan. Bakla nyan. Ôi chính ra vấn đề này tay mà. Ini maksud di alasan minat alung dia. Không có biết. Apa kalah nggak tahu yang utang. Hỏi lại kìa. Habis datang. Kalau dipunjak kamu, bakal tangan kau main senit bakalan biang tersebut. Apa yang sejuk? Selai menit. Áp lực. Em lại là để chạy phim sẽ em này là. Ăn đúng cho nồng này sẽ vậy. Ăn sức ngon là rồi. Ngatam sangin hắn được tay hắn hết tay rồi Là cái dụng này. Used by February ajar untuk sudah menkon.
3 minit. Ông tây bằng cái mà cái tali wait được rồi đã bạn chắc cái tali từ làm thành những sẵn so 5 minit sẵn nó sẵn anh đang sudah benda enam noh kalau asal Quran lo berokay nama asap pelat 50 second. Up dia apa syak ada kamu tahu bakla kan ni up 45 44 43 pak syak ada 42 kalau ni dia nak up try 38 lazim dia lazim dia syak itu dah 34 oh my god makin biar 32 30 ngai dan ni jadi bakla yang nak lupa jangan marah tadi oh my god 20 Tadi bah, aku mau ibam saat mengkepor buat kedi umur tan, buat kedi umsor tam nilai, kan nilai kan. Nanti aku abang 3x, kadang. Okay, next time lihat nam ni. Sekot lebih marwai. Mak coba. Up, time up ni kan. Kenapa? Right. 1 minit, 2 minit along mah, 2 minit dah. Bang apa kelabannya? Dia ngapa ni asal buat dur badar asal lo kemal long bedi Dalam sao dah cuma siap memang dia cek tu nak era tapi sila mesti baiknya vanilla Ngal mo ifi gum no film san ngal asat ngal kelab dul berat guys ngal film acting ya kelab dul berat kai ngal asal lot jangan bersatu ni ngal asat te thai đi cek view thai tang ba ngal asat guys ngal dukan tam penjara jeng sat menggepot ni sunai film siap selain ni siap ni jangan aku mesti pay na kaiแต่kalau pembab kena ingat ucap sebelah pakai di itu 3x tu min lak bulang keling ni mah 3x untuk alasan video melakut kini tu ban ban oh ban shit kan ban online saya bulang produk link sampai saya tak sini video tekan ni okay Saprat na. Guys, kalau video jengin pukul orang ni, nampak ngah hadukan mentam tulis jangan baca jeng sat. Nai film normal ha film chill badai film tu mana. Saya kendo yang pada video baru next video. Semoga like, share, dan comment, and subscribe, baru klik you bell icon. Guys, saya comment. Tinggal saya kendo yang pada. Bye bye.